Il-konferenza tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-qagħda tas-servizzi fil-faċilitajiet korrettivi fl-Istati Membri li tellet tal-ewwel darba f'Malta ġiet irrikonoxxuta l-ħidma estensiva li saret f'dan il-qasam fl-aħħar snin. Fost l-interventi li saru quddiem rappreżentanti minn diversi pajjiżi Ewropej, il-President tal-Kumitat Ewropew għall-Prevenzjoni tat-Tortura u Trattament fih dan il-Kunsill tal-Ewropa Ellen Mitchell faħar bil-kbir is-sistema tal-ħabs f'pajjiżna u tmexxija tal-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi Christopher Sigersma. What the people in Chris's care said yesterday afternoon about Chris and his team at Corradino was absolutely affirmative. We heard Chris's vision yesterday morning. Yesterday afternoon, we heard from those whom he and his team care for of how that vision is not simply a vision, it is the reality of life at Corradino Correctional Facility. F'reazzjoni għal dan il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi fil-faċilità f'pajjiżna nnifsu qal li f'din il-konferenza jiġu diskussi wkoll rakkomandazzjonijiet li jkunu saru matul is-sena biex imbagħad jiġu adottati mill-Kunsill tal-Ewropa. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru l-ġdid responsabbli mill-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield, ftit minuti wara li kien għadu kemm ħal ġurament fil-Palazz tal-President fil-Belt. Fl-isfond tal-bidu ta' din il-ħidma tiegħu One News staqsih dwar kif qed iħares lejn dan l-irwol inkluż is-sem ta' konferenzi simili Ewropej favur sistemi operattivi fil-ħabs. L-importanza toħroġ mill-fatt li nitkellmu u nitalmu l-esperjenzi ta' xulxin. Li ħadd gost ħafna fil-ftit ħin li qattajt hawnhekk kienet li l-membri tal-Kunsill tal-Ewropa u diretturi ta' prisons oħrajn irrikonoxxew il-progress kbir illi għamlet Malta aħna bħala gvern irridu nkomplu nibnu fuq it-tajjeb li diġà kien hemm. Il-konferenza tal-Kunsill tal-Ewropa wkoll iddiskutit kif għandhom jiġu indirizzati l-bżonnijiet u l-vulnerabilitajiet ta' persuni miżmumin fil-ħabs.